Bia kamal ka Nuer online TV channel. Anar mala kan yam we kaya yene ideal konti len ka wani gwasame te kon ke ler dangro te banaling na ler dangro de ti kel bejelo bu kon ling re ler te ti bu kon ling ti ken yam ler banaling ban roch ka kwi de indi shop ke kinangwan ti ci thiay shikwa ka kuumɛ kiir yadit an wala ler rode ban roch ka kwi Nuer ti shuko bakel ti shanak kiir yadit re doaran kone shwal Nuer an wala shanka bakel ka pay dich ron kina dangro wiri jan dangro wiri dich bana jow me bana jaling ka kwirington kone talk kan kono nyami jiram jedit gore jan wujin dire subscribe kade notification bell dire jetwain kom jetegler mi bare ja chamala shube kaje ler ban lingwa me la ler nyam che man chalar yenwon de ni ti shop ke kinongwan shika thiay shika wa ka kuumɛ kiir yadit jana ba nyoga yekelo kwae an kajan lara me bana linga chemenen economy kajan turana me chala do de niti shop ke kinongwan shika thiay chikanwa ka kuumɛ don kiir yadit ka de niti kinongwan to ke de ni bun kamanchal ke South Sudan Opposition Alliance manchal ke SWA wa ken shika thiay dong de kon larno ken dong de ka ken de ni ken yal baje thiay na bon chal ke SWA ci de ni ke shika thiay de ni kinongwan shika no ka kuumɛ SSPDF moray ke kiir yadit ci gure mat ke kiir yadit lo na mani kel mi shoda lat ki mi shalat ban kulo raga kwide chana raja mat ke ten content dikan ga gor gwada me ken it content ci ko le defect ki ci thiay ka SWA ka ci ko kuumɛ dun kiir yadit SWA SSOA South Sudan Opposition Alliance ci kan lat ne ken it content ci defect wa ken ne tere den te ne ti kina dangro wi ku diogo de jen badak ti deni ti nyeka ka ken inde to nyeka ka man chala military field man te ka pantit ken man te ka masenabira ka greater bargazal anyok ne ti kina dangro wi ku daro jen badak wa ken jen ken ka tufagia kana alel ka greater panal ken dini ti ken dini content ci thiay ka SWA amma biya ngaj ala SWA ki South Sudan People Alliance ken de ko larno ke symbol chika part of the struggle telaram ti struggle ka mat ka rienten bang ken dini ti jen nan yana ti ka bon ya chang na ka bang kan bon to ki part ne ka di ci kiir yadit ka cha ko ngai den wo tele ka lot but lokan kiir yadit ko balar no te ka part ne ti ci barare kuumɛ ka South Sudan so ladien ke leo wa ku kan confuse ne kuumɛ SPLAIO kiir let confusion ama anyong mun dena biya ngach milat kan no ne ti chobge kinongwan shikan defect ka SWA nyu de gwanu tandien chicken dia talk tandien wadera talk but kamen chagwich ka media ko intimidating one so Sudanese to one take media ka linkan to kon lat ko dien wala kana lere ko na ko to shi kuumɛ shi fail la kuumɛ SWA cha fail ke shi SPLA ayo shi fail entamene dia lo kan ko kan ka kiir yadit so la no la lat ke ne tin kon goro dong ba jen dictator mo ki kwara mo jer mo na dwal ka je ko na o ka je SWA bon me kamra na ga gwa mi shewa so na me shala da ken man chagolat gwaz me chakolo SWA shi bon mo dong te kamal te konte charo lat telje but a symbol again would shall get David John Kumuri
ajaram dan la spokesperson kan national security service ajaram dan la ro ni de ni ti chop ke kinung wanu de kudang wanu de ne well kan de kon hi defect ke che thiay kaswa ka kan shi kan receive kan de to. The National Security Service informed the public it has received additional SWA forces after declaring allegiance and subsequent defection to the South Sudan government. Kanishi kan me kan realeka loko kan ideala jokono chine de ni chop kene chikati lo just doko larno e politic ni jan ko ba odong to ne ideal chi ka kuumɛ dun kiir ma yadit. So na me emeditin bana wakalera rode lero de namo men dong de nyaka kon kel dung ne ni kon nuare ti shanak kan nuare to shakan ne kiir ma yadit chajo me chajo kwen no no jandana gorno ba nyaka yakel kan kono nyam gorjen wojen der larm de nyaka ne ko ken me jirama jidit ku subscribe ko ku notification bell ku jotwan bana jome bana jeling jodana chano ka kwi ren yal danen ci bok ka kwi jata me men chalat mi chala do ren yal boga ka ta diech mutaka waro ka tok tiang ano ajen bu kon lingone chala do cha nuari ti shop ko bakel sha kanak ke jibone ti shop ko waro gwat mi kiir ma yadit ren yal che jak ala gunship ki antenop renal en la nuerianak chala do che renal mo che mi che jakona che odon nuere kama yom county ke unity state renal mo TGSSPD aveda kan je Uganda wajen che bok dawo chok ka kweriek kama yom jen gwada danen che bokten ka che ne de choko bakel che kanak kane dang waro titere kamedit ka kibone kenden kon tin shalat paniken kuumɛ jane ke kuumɛ kiir ma yadit cha jo me cha jo kwen men bi angai gwasa me eno kiir ba konak of course ba konak ko jen che targeting che jalan ka gwase dan me dan nasser che na che connectin karien yalamo the nyoga jen show na nyogo nak ka fangak ke bokareo no the nyoga jen antama ka fangak choro yor show boko mayom county make we kon lia ne gwade dane che bokten kene diale che nak nasser kene to one long more than 20 people one yam me kono kon ga fangak go more than 7 people we dan antama chan la woka mayom county ne show bakel ke jibon dang wero de ti ke ko kene kan kon ngaitone so kiir ma yadit chalan be chajalat mugoro de na de kanaling anu konte kon re condition kamedi mugoro de na de sharkien de kan kayik reale ka ko do dande na nyam ko ja bana ngaje gwanu kiir ma yadit melede gorno banat bekanak atam dien malalade leren jak men gor de nyaka yekel ring muji togre which ki unity state ka kwi police chief son of Unity State Police Chief arrested for gang violence. Wooden down la commission ke regular no police commissioner would shalke Major General Sudan Joel Dedor watch our guard ke shuko bakel shaka yent la gang member at least 6 gang members who are the son of Unity State Police Commissioner Major General Sudan Joel Dedor were arrested by the police on Monday. Guard ke ticho bakal chaga kef. Waken chiko romat ko ke gɛɛŋni ke nigenetin kona nyinga na ka rup kona county. Wa gwada mo chiko nyinga na ka chane itu ngwan chaga mo ka border long are kuro mo ka rup kona county ka Unity State. Unity State Police spokesperson John Malit charaja mo cha jalad nuone Gerald Dedor jaram nan ta ka gad ke tin toko kor wa ken nyenken ka gadut ko mala chale General Major General Musa Rekur ramala commander of the SPLAIO wa chikan kor mo kana to ka Sunday wa ngwad mo chu gang kini gani chi ko chu nyen ken gang to
en gwaz mo chu gɛɛŋni chu nyiëëny ka jen Monday mo ka chu police ni chu kan e to kan ga kep kan e ko ne awjek no waka gadut kamala ran SPLIO General Musa Rekur kan General Sudan the police commissioner wa kan e kondin nyiëëny alo ke gɛɛŋni kan e to ki ken ni gane wa kan chicken security midit tel gangre which kan nyot gwada danen tenaten ka rup konaton chicken jom chicken lada kenen 6 people from both sides including a 16-year-old girl affiliated with one of the gang in rup konaton were injured in the fighting wane bakel no kaken gona ken dial ne ko nyi wa chi ka bot mete gwarnyal mete ka runwal bakel tin milaram kel baka gang members ka rup konaton chaje moy ka bot ka janamone chalaro the police arrested 6 gang wa chekan dang bakel gang dang bakel cheka yan wa kan ba ka investigate ke ba ka tich ka do badanan chi kormo che toga ja ka ko toga ke Sunday evening ka jelat jemalet chera jamo che jelat Ramadan en la kwar police ni malaria la de wichin winemi chajo mo chajalat kata danan chireg me toga ja jendana gorno de nywa yekel mi jiram jidit ka jan lerame gor jano bi nywa kanedial ane ban jigum do den biata gamal bye bye